Thutha wa ikari a Garbatula kwirirwo kiumia kimwe kia urigiti wa maitho ona murimu wa nda, aingi mareyumiria niguo marorwo na marigitwo. Andu aingi akuru makirikana ni mahutitio ni murimu wa kuaga kuona wega, noho murimu wa nda uria uhutagia mara. Mirimu ino ikirikana no irigitwo na njira ya guthinjwo na murwaru ahone. Hii hali inaitwa cataract, ambapo inafanya wazee wasione na inawafanya wakose kuona kwa sababu ya uzee, na ni hali ambaye ikitibiwa kuona kunarudi na watu wanaanza kuona vizuri. Arigitani aya makiamba kambi ino marehokaga gukorwo magithinja andu 130 na mbere ya marauga ona nikirite undu uria wonanitie bata wa kambi ici cia urigitani utari marihi uria urateithia muno andu aingi aria matehotete. Watu wengi wako wanaishi mbalimbali, wanahitaji kusafirishwa, lakini wale ndani ya mji ya Garbatula leo tumefikisha 36 na bado kuna upasuaji aina tofauti, ile wa Borana unaita kuka. Oho ikaria kaunti ino riu ni megukorwo magithie gwetha motungata matiganite thibitari-ini ciao thutha wa mashini nyingi iria itararutaga wira tondu wa wagi wa thitima kwarahurwo. Tumeweza kuzindua leo tukishirikiana na Kenya Power and Lighting ile 3-phase, ili sasa vifaa yote ambayo iko ndani ya hiyo hospitali zianze kufanya kazi. Hata oxygen plant tuliweka, lakini inahitaji 3-phase. Hiyo yote sasa itaanza kufanya kazi. Aikari a gicigo giki marahinyiririo kwiyumiragia riria kuri na mibango teno niguo magateithika na makahota kurorwo ugima wao wa mwiri. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.